tang ji ahut test examination ke do hot ke itu mang ing soundun turi thang da budun nute angin momba test na purikha nang be pass api itung thang na temo daki pini ili tung ke tong her det athe pilo nitum arjulong lo purikha result ke pen na pen lo pe klang nitum arjulong ke nasi pini itu ngeklaim i yode aja tu ngepilot yang tong her det munit ong edat lo ko pini puye mene kali lo nili ka prawan ta pu bom le di ekla jolori nang dun ta nang dun de ta me por ke jolori di ekla jolori de nang dun ta nang dun de ta me api ni abang ke hok lo nang dun de aning ka nang dun de chenam kali lo hala bon po pasi nang dun de det lo kema lapen ilitum tak ke tong apot lo la lo de anke la ke non ilitum la si MLE tom phan ilitum 60 lo nang wek po jai ilitum hansina pe rem MLE tum la hai seta la tu check check ke mati la se CCTV na ko pu thu nang kok le po la si na do ni daki biche na nam lo tu na lo ta ko Tesla la bang po MLA dompan North Kachar Hills MLA pan halaga minister hala dakti ko halaga minister neli dakulo de ingraji ban sige to with reference with due respect we the all party leaders conference would like to bring to your notice that if amendment is not made in the Assam Direct Recruitment Commissions for analogous posts in Class 3 and Class 4 Act 2021, the poor tribes people of the areas governed by the 6th schedule to the Constitution of India will be deprived of their employment in the government. In 6th schedule areas, 100% of the vacancies in posts which the autonomous councils have the power to fill up are reserved for the scheduled tribes of the tribal areas under paragraph 1 and 20 of the 6th schedule. The tribal area and 100% si reserve lo. Ante jong sila bangso ek amendment made that lo dangte itum la 100% kali isi talong dun de ta jeplang thek lo. Adheman non ni hill tribes so po hadi non it jok in kadu ita human exipa pin jong dat lo gadi and the hill tribes so le hada kuman ni hajong atum da do lang henden pujilang mati Assam plain ang bongta hala tum han wan rong da jeplang thek lo puya ange ido hala tum han ke lang selet gali sita ili tum bangke ke long nang ya son ke tum long mon de det Napen etum puthula the 6th schedule is a mini constitution or constitution within constitution. So the word reservation is not written in it. The act in question in section 1 clause 2 says that it extends to the whole of Assam. There is no exception for 6th schedule areas. We request you to cause an amendment in section 1 clause 2 of the act by adding the phrase except in the areas governed by the 6th schedule to the Constitution of India after the word Assam. Hala dak Assam it extends to the whole of Assam. Bodi hala Assam alam tiapi la except hala dak bidon nang kokko except in the areas governed by the 6th schedule to the Constitution of India. Dak bidon nang kokko bidon kok melo la ke claim ni ke mata tum lo MLE tu mesti claim nanti. Assembly long la bangso lo large jot nanti amendment nanti pu alang le tu mesti claim nangko. Non assembly session do bom lo ka tu mi pen do bom lo ni tu mat halo da ke opportune time lo ili tung ki pu do nanti. We also would like to request you to advise the Karbi Anglong Autonomous Council not to accept the said act as it is. The KASC must modify the said act for which constitutional power has been given to KASC by paragraph 20, paragraph 12 of the 6th schedule. The KASC can have its own commissions for recruitment and appointment of class 3 and class 4 staffs. For this, power has already been given to KASC by paragraph 3A of the 6th schedule as well.
where it is stated that the KAC shall have power to make laws in respect of departments and offices given at A to O. A to O. Hala paragraph 3A long, 6 schedule long, hada ke tok do, nang tu methang le alo che selam nun, hada ke tok do. Lapo si PWD along sita, Agriculture Department along sita, alang litum appointment at Nangji, itu amunit si appointment at Nangji tribal si bulat alo halata silam at Melo Council itu. The Assam ST and SC Reservation of Vacancies in Services and Post Act 1978 and rules framed under this act are not applicable in 6 scheduled areas under paragraph 1 and 20 of the schedule, as these are contrary to the 6th schedule to the Constitution of India, and the 6th schedule being a constitution is much higher than the Reservation Act of 1978 and rules thereof. Itu bang Tom Lesio hipo. La SC and ST Reservation Act budo matadun karang nila. Hala dak pensi non claim bom lu. Hala dak ki pula po hello. Lake anke hala dak la son tak dei. It extends to the whole of Assam Bhadakta Doko. Hala Apra MLA MDC adu 1978 ahur. Alang litum la objection raised dun unederlo. Hala bangso 1978 aningkan madlo MLA. Halo Surya Minister tado ing tangwa. Then hala dum alang litum udun kekheder. Amat it extends to the whole of Assam Pukok. Sita alama bangke hala dak ulo hill areas atoma bhanke Parong bongpen poverty ke pi pudo. Lake 6 schedule pen contrary lo ke di. Contrary mane 6 schedule ke pusi ke dam alang hala so lo ke pudam rong lo ke di. La so lake cheton te lo. La pot kolo bang lo ke enang gente. Kolo bang lo ke enang reservation lo bang e pulo ke dam. Seta itu manang ruklok lo. Seta hala itu 6 schedule bang e pulo ke dam. Itu lo bangke, kalau lo bangke enanggi, ke 6 schedule bang lo, akhirnya lah ke constitution ke di, mupen law secretary kapu lo, si constitution lah hello kang tang nei, ke ten nei kang tui nei lo, isi adet anbong, lagi India anbong pucat kali lo, adet ke do anda lah pula lagi, constitution hello kang tui nei long bangke. Lapor si hala 1978 Act ke hala ka Act jodana lapor hala bangke itum 6 schedule aphange perem un elu lake la si 6 schedule ateng bang si enangi la 6 SC and ST Reservation Act 1978 abangke take en un a seta pa en bori det lo di non market la si la pudunan ye pusini lidak top det lo athema itum MLA tu chini ne lata MP jatik thede chini ne bot hoy etu chini ne lo rokom lo las ilitum ke than pa ka choningri lo la choningri nang kok lo alang litum ateng si bang rapen ke hai pu ka lo kadi la sia la tum pan choningri nang kok MLA bang pho phan la ke pipo angke ding o yo base ni or he at ta chok pobon alam lai hiu hello ke to dak ison ke tok dun neli la dak la hello jo la 6 schedule ke pike hala general atum a level an pang tu dun nang po phan 6 schedule ke pilo amar non ke tum hange kama thatu pilwa 6 schedule has been giving undue favor to the hill tribe people pusima thatu rong lo Bomat hill tribe semasi inhon thowaret lo pusima thatu ekdom itumante ponse ke choki un and hai dilo puse appointment ke long ponse ai dilo ki un as akelle si do thulo posate hada ke nama thadun ha plain asorke neli ke plain lok se do lo ke 1936 years di haladak non dak itung ke boring over sai long le dia report itung ke complaint ave di jok ta protest ave kuya tum hala karbi anglong unemployed youth wa tuman ta protest ave de khangjang le protest hason de ilitum ta rab dun dia porlo along dun dia porlo se hala tum ta protest the de lo sakuri ta nang ni pusi boring over sai ta nang ni pusi tum puthurong lo non ke akam ave pusi puthur chini tu the de lo ko pia bo se ke nang ni ma
Setamang halai plane na tumang kama thatu nang tuman de kilong ong si hai til ka nang tun nang krom da thi plan lo kwan si ama thatu la da ke la buya a hem da mas intuitive pa ko da di puang rai lo da ho a hem da a chap da sarnung da do ma ti di an sai la tu try bela tuman ta a har nung a sarnung ta chap lo dong ke la pula hala to ma thatu la por la ke la tum phan pi ver na ne pula. This wrong notion has led the government of Assam to deny the scheduled tribes of Karbi Anglong and the Mahasau in the matter of appointments in government posts and services. La soalam bangke neli chini dei atheman neli nino ta munit ningje lage ha plain district to hadi Karbi Anglong ante batai si ningje ho neli nota. Hadagante robot plantation agarten ta pik lo la non ning kan ke ba pilote Karbia to ne plan pik khang yi pude hala to je thane ni limata robot plantation do andani ke sor anda untu tepin la ki akola dang ka ne that's are due to denial of ape non ni to pilo ka me claim ini tum chini jun de lo abinong ke 2021 in kansi February in koira clear ni kani January in koira clear ni si la Assam a lot la hello Assam Direct Recruitment Commission for analogous post in class 3 and class 4 Act 2021 to pay past that ang itu nge chini dun de ili tom neliga frangela newspaper pohilo te chini dun atiti da ke newspaper pohiver vede itu mobile phone silang chotiti amat hadake ningdo edet la ben lang de non ke bangke albo be pass chot kali amendment ka salam thon la da hala bang so ek along ko kilo ka heno la da hello you section 1 clause 2 along it extends to the whole of Assam thang da pupe di ili pupe thang da pupe to the whole of Assam puana ili ke thang na chinyu ne lo la pujon na ke dum rong be thege la ke or lo wa li ma tha chat to to the whole of Assam bolote alang da ke ka che plan na ke piloma la ke bang aning ke hang teng me se claim lo ma di grade 4 beyond be neta daxi afrang ke diplomacy la ke claim ke di kang wai ke beyond sudidar ke LD assistant ke nilia mata invite don long lo ni dak secretary do non ke kalilo had dispose invite yo it extends to the whole of Assam lo kente Karbi Anglong na Assam kente yo ama dak ta hala so lo na pelero ke chok chi dang pilo ke chok chi dam ke jong na kok lo la itu ma MLA bang pho tu bang pho chot kalilo abinong ke hala BTC MLA tu mana lo bang krehini do hada hala bang krehini la bendak bang pho bang kretroxy lo di bang kretroxy MLA tum lo ke chok chi ke ili tum tribal ke mati thang da chinion de lo ar lo lam so nelikai da puer lo ke la pu ko na ni theng thor lo ti ka che da ti ko nat ma ke itum chini dun de ai hala ka che da the lo ke so nei lo ilu Karbi tum da pu ke di ke ke chok pen te ka che da ke ro pen de ka che tat so mu bo di na ka na pa che dat lo it extends to the whole of Assam pana oh the whole of Assam lo bu cho na alam mang ke ki pudama bangke ke le dam bangke la 6 schedule ta nang kap jet lo po bang abinong ke 6 schedule pen ke beng apai de ma ti di hala ta nang kap jet lo 6 schedule ta pu pri wang la bo ye la si hala bang so MLA dong kaning ye do nang ji ke abinong ke la pen ilitum minister ta do bo hala so ma itu minister abe bodi 2021 or 2021 ke itu minister abe 21 ke minister abe sa MLA tum do dala MLA tu ruling party aise ke hala tum ako pilong dun no ke labang so la so law ka sila a draft do ka mati di a draft ke long dun no ke hala wa so ki pudo nangi ke it extends to the whole of Assam except
in the sixth schedule area putok nang dia porlo except in the sixth schedule area puletok amat bang phoke brapo kar dia to apa ake joy poisa ke ere sitawan wele amuni darji tani ke chini thute hala kagos na kur he loge theklo la puyo la solo ni to mange setan non ke dam tang an ke dake CM minister MP to manda poisa hang bare tiki officer to manda hang la masi non ni tum sakori government office kami claim dia panang ke long ya pan puna polote job ta importance and dake in summary iti hala tum chachelo kuya dengan lagi ke protest week nang ya tum lo bodi la tum ne than nang ya thu the thang yang non an ye ko pulo ili ke plan thek po ili ko jong his plan thek thelo ma thadam et thala 40,000 per month ador mo ha ke long pen article jon van si longi bodi ma thadam tha he pi loi claim theki hala 40,000 pen di nang lima thata non nimpo kheti claim po ino na monit ne phanang tan no nimpo kheti claim po chiri throk ma chiri ke thom po ma nimpo kheti claim lo nimpo ke nong pen ha ke hu an chikleon throk nang yi chikleon throk tang det pen alang li nang than suri thom kep longi chikleon throk pen suri thom kep hala pu LP school teacher bagi chikleon si suri pliket to an lo ga difference ante ange halare ji nimpo lo po budi hemda aje si dipo bodi suri thom kep pen chikleon throk of lo chikleon throk pen suri thom kep lo te chikleon jone kwan lo lo neli ongko chi ne suri ke thom ma lo ma ha chikleon suri ke thom ke long yi di pe akti wi la lima la di jata poi la keso di chi tim da pe che ilang la pen impata che ilang di misun nang che ilang kalima la ni mata phobat no nan ta la nimpo ke nong pon ni chi chen to chi chor lu da la me to lang nan ta ang pram de la son lu itum ga di ande mata ta itum rong a son ta chi ni thu the de khang jang lo the government worrying our side ke long dung ke me pick a kam lo phu ke itung ke chi ni thu the de khang jang lo la sin arni si het bang nang claim that 2021 ani kan bang solomon pass that itung ke job ta chi ni thu the de la sin non APHLC tum ke ne tu ke politics re kam ke claim ka lilo chini non pujok ta chini non posi ke pulo la hello alam mangi la ning ye si ni le lam kang ton ka dong